Nyame adom Mampong ya yipu ene so hu na say ya shase 3 days ago ana ye shase eti ye Mampong nyina ehu say you ye nga yipu ya shase eti hu ya stages ene ye rutu so ye tu so bia ye beduru agu ati asi say stages na ye sra abaku nyina Mampong ni bio kapini bebi ase ombra ye mbuam na yetumi sia yifu kama ehye Ghana elu kapama no etu bi sa me dia no kware ni de na yifu no Mampong ni bia eni de se e dia saka na ya shase munya ni swali mu bi se mu be bu ahimfi ni be ye mfishia do ahimfi yes akwa enim kakra na akwa enim kakra na me tuma ka se nkabu ma aba yi anama ya dwi nyina ya ba ma ya ti me ba hin se mu no me be to say bi si ahimfi ti me dia no kware ni years back but na so ne de Kenya kokon say ya dwi nyina ya ba na kwa mu bi na afidie yere ashase obi be se se ya modern saka ahimfi amani a wo se mo ye adai ni ade no se mo be ni den amani a wo se bia ya ye but the next adai no esa ni say oba hinsema the president Mampong hini the vice here manka and say yen adai be di nyina no de ye de ko manka do for the meantime ye hone kwa we adai ni ade na ye meetings ni ade de with my other but for adai ni ade de ye for the second in command and all round so the manka do no ono no hone be ye adai no you ne papa no hwɛ nim sɛ enkopem da ben na dimadi bewe you just say the next 5 years here na me adom na ebi kwa na enu na nyame ai adom ye tumesi ahimfi fefe aboa my science Mampong ni bia da so say odohu say na ahimfi because Mampong ye kro kete Mampong ye kro kese pa obo Akuapem ma untumi interview Akuapem ma on ka Mampong Ghana Mampong e Ghana zaze kro we ye kro kese a kete fa so pa kokoro bai no nya ha ene dom je no ene tumi ko bebre iti emfie nu me wo ye ni me de me mpa bo ne se bi kra no ye nu me mpa bo ne se ebedu ebi odwira no kra no na etuma ya ase no na yesre mpa bo nka bom ene odo yetumi asi ahimfi no asi a ye nyina ye Akuapem Mampong man obia dia ye nyina na ye ndi de nka bom ni ya yesre de di kan ye beda vice president as papa as I say years back or say 1,000 Smith you know the Smith and so beda former average minister Dr. Akutu also my iron rods and so on that the real Sami Oku as say promo an on mo dia boy a listening nyina no nsu a be ye obo ho ni ade nyina real Sami Oku etu amaye I know the nsu a e ba be hye ahimfinase ora Sami Oku a ofi bisa ase Mampong ba da na se papa na to so ya da kora o sabere makwa mi tudate Mampong hini o kwase se wo ma obu wo ko be se mempene but wo mu ata ho se yiwu ade wo si a eyi na ye de asena do himia na ekua pebia Mampong pe madam say you o yo himia no so gina wo se no ma bere so me pese bi si sa ayifi na mada eye mankrado na orange say you konti bi mankrado so de ma ho de me no nyam e krabo na said ye nyina akwa ana mada committee the planning the building committee eye ahenima hini ebusuapan fu a no kwasem wo hwe site ya capital ko bebrebe na ye ebusuapan fu a ye no won ewo kroma won na won ayetu achede ya wore ye duma ya ma ti meda won ase papa na ya bibia se committee a wo a ya no kroma ha ya de bibia se ya don honorable titles ni party group ase papa greater Accra region is honorable titles ya da was papa oye aso ka hene so no so mo bia wa hye yen so o de boy no o do ko so dia boy na Mampong ya for yet my pay for ye be do o si are ko ti ku ase si are o ade ba be ye ya wudi o Akuapem shawase yesre o mo bia o de boy na be bia o be fe bi nyamwa ye tu ye si na ahimfi o si ade o Akuapem ya o de ye shawase boy
ntumi si na mampomfo e wa abrochiri me mu yesre mo afidi yesi na ekọ soro bafim bi emu ene yetutu the next stage no ye be ni nyina no ye mu nyina hu no obi ehu wano nyeme bi ye pese yi bia no no obi ehu e wa mampoma e obi bia se soro kokoma nyina da masipapa local council of churches ye don asipapa ohun bia obegina o ya pay for fan na ye no o say dey o pese wo mu ani say ye tu ayin finish your research so bu nyina da masipapa ene mampomfo a wo pese mu ni ye pese ye no ye da masi o me nyina ye nkambom ni si adiwe na nyoka manfe enye Ghana je de obi bia ase ni ye sre moa so obi bia mra ni maboye sre moa maboye ye tumi si and fi na she obi enu nyam sa at least me ko mampona ayin fi na ye nyina ye dia enyo ba ko de e mampoman obiakoman bia hinfi sa biri de ni ba bi yes ya se obi amra ye mo ye tumi si na ye e do bia ase